nami ngingezwa selokufike kwelendlebe kuthiwa bazoqala ngokuba off topic nami ngizocela uqale ngibe off topic bathi indoda ikhalela ngaphakathi qakelani-ke mina njengoba ngithule ngaphakathi ngenzalo ababulali benyazi balelucwa imbane kanjani ababulali bakasenzomeyiwa nanamhlanje bengakaboshwa kuthi utshani obulele buvuswa ngomlilo nodadewethu izolo bavuse ngomlilo babemshisa nendi ubeshisa inhlambuluko ebifisa ukuyenza nomndeni wakhe ngoba kweminye imizi sayibona ngama-DSTV amaningi egcekeni ukuthi lo muzi uyayidinga inhlambuluko noma ngaba uzalo uzala noma ngabe uzalo uzalo noma uzalo uzalana noma uzalo uzalwa naye obheka uzalo uzala abandeni bahlangene phezulu phansi bangamayeni banganqamula amazwe bebezongcwaba kodwa bayahluleka ukuthulisa amakhanda usemva kwendlu obheka uzalo uzala noma ngabe uzalo uzalo noma uzalo uzalana noma uzalo uzalwa naye obheka uzalo uzala abandeni bayafana nehlazi ilabo esinomngundo ubona engathi bahlangene masufika eduze uyabona ukuthi izihlahla nesihlahla sesimele seyifane yazo obheka uzalo